Srbije, bilo kakva sredina često zadovoljstvo je da mu jedan ovakav moment za promoviranje osvojenog šampionskog titula po četvrti put jedno pobudu na našoj kućilja. Danas se navršava 32 godini od postojanja do nakogašnjeg kući koji u ovoj period postavlja takvi sportski rezultati što ponos možemo da kažeme neka to je klub na Grad Radović